Ay nalakay, among ka day, numano day tinagatang ko a blouse ka. No saan a 250? Duwagasot. 50 lang day toy. Nagmayatan no 50. Bagay mo pa. Saan unay ang madlaw day tabilbil mo? Ay nalakay, noan ano samla ang tiagkalkal ka dagiti ukay-ukay iji palingke. Makakita ka iti napipintas kan nalalaka. Iyo kay ukayan naktumamit iti sapatos ko bakit? O sarag taw, nga agninong inton kasar di ka anak. Ay katwan lakay. Usarag to da iti ablaws ko amapan makimiting iti organisasyon ni ababae. Meeting laang masapol ang napintas ti badom. No naguuyaw dagiti padak ang miyembro ijay. Nang runa day di Vivian. Ay na, permi ang nakauyaw. Anya ti orasan, agalas 2, awan pa'y laang nagiti membro amiti inga. Ay na, amumatan ti Pilipino time ako nada. Takman dagi jay babae. Sakit din na presidente ti pagururayan dan. Ay na, maawatam ka dilat ta idan. Taadaan nakdang as-asi kasunda. Saan na mabalin kanyak ti kasta? No anya ti oras ang nagtutungtungan. Isu ti masurat. Hay, istiling! Nayunang pa'y dagiti tugaw dito isang wanan takurang. Wan! Ay na, si kakit dimot Vivian. Madama pa'y laang agwalwalis ni Stilain. Ibaon mo manang. Anya nga ikat agrupropa mo't ababaunan. Naanos kit di ani Stilain. Uray anya ti pangibabaw namken kwa na aramiden na. Saan akas ka dagiti daduma ang miyembro tayo ababay. Nagsasadot da. Lik-lik-likan da ti trabaho. Nagsipanawan nagiti babae a membro. Hay, nagsasarot kayo. Husto day tan, Vivian. Sino itati aglinis dito Jim a nagmeetingan tayo? Ako nga't ni Kapitan no saan tayo adalusan da ito? Ay kat pag tinulungan tan alinisan Siyak a presidente iti organisasyon ti agdalaws. Pakawanang. Ala, siya kon. May sam nga agdalaws. Mapan ko ayaban nila kay ko. Nalpas mo't siguro ti trabaho na di tabangkag. O sige man nga ron. Dua kayaw nga aglinis. Dagita tugaw. Urnusan nyo lang nga na nasayaas. Sige, aramiden mi day ta. Aginana ako mamit bakit? Sige matan alakay. Awan kadwak nga aglinis iday Jim. Ay, anya pa yan nga itawang magkadwam. Kasi ka may maysa ka. No apay ngamin ang nagadu kayo ang miyembro. At si kalati aglinis. Agreklamo ako ma. Ngam anya ngay nga road. Siyakmat ngamin ti kaasid ganti balay na dito Jim. Ala, mapanta ka ron aglinis ay. Sige, mabait lang nga road. Tain nakalaan di walis kandas pan. Ay nyati ko ng Vivian. Okay, di pinagbado ni Stiling idi-meeting tayaw. Apay, saan mo anadlaw ayan, nana? Kunak ano baro ablaws day jay. Baro nga ukay, anya kalakit din, nana. Saan mo anadlaw? Sa bagay, kaano idin nakitak manen ni Stiling anapan nagukay-ukay ije palingkay. Amok day ta. Idi graduation day balasang na iti high school. Piman mat. Taukay-ukay ti ginatang na pinaggraduar di balasang na. Awan lang atamutan ti igatang da iti brand niyaw. Kas kumay ti day ti blouse ko. Amom naman ray tayo, nana. Ay na, sigurado anang ina day ta. Branded summer. Ay na, talaga branded. Uray kita ti tatak na. Ay na, Vivian, amukasan kang agbadbado iti saan a branded. 2.5 day tayo. Ay na, nagninan. Makita na kaya mapanagukay-ukay. Saan? Anya lang hindi may bagarag iti tao. Presidente iti Women's Organization. Nga agbado iti ukay-ukay. Sana? Lakay, kita amday kinagatang ko iti palingke. Sapatos, mate. Lakay,
Usarum amapan agninong iti kasar inton Sabado. Manungay? 250. Ngam tinawarak iti 200. Inted da mo tadagos. Kita naglagdas ka. Umanay nga ta kanya. Apay kit din asaan ngay. Mala, ipadas mo. Ay, naguri ka. Inak pa agbuggaw. Ay, baraw. Mayat dahil ta sapatos mo nasilag. Ay, ginatang da ito. Ini bakit kayo ukay-ukay, tata? Ukay-ukay kung kunam nagmaya. Lalat sa mo dahil ta. Lalat at ibuayang. Ay, dahil sumilagayam analagda. Ay. Eh, panagsasalang. Sumala tayong tata. Ay, mabainak ta nakachinila siya. Umay ka kidin. Dilawin da ka ayan no nakachinilas ka. Ay, agsalak daw. Into nakagata nga iti sapatos ko. Bakit? Ado ti mapal iti sapatos ka. Nalagda ka na, kun mayat tibuya na. Ay, kit nasaya at ano kas nalakay. Imbagak nga ukay-ukay lang da ito eh. Kat nalaka lang ti pinaggatang mau. Katwan mat, ukay-ukay laang day na. Igatangan naktuman iti ukay-ukay at t-shirt. Ang sige lakay, si kantulaang ti igatangak iti ukay-ukay abadom. Tamom, tinarami day di avibian. Jay presidente ti women's. Uy, yung chismis na kiting. Apay nga yung chismis na ka? Ukay ka no ti blouse ko nga inusar ko ang nakimiting idi Sabado. Kat pudno mat. Wan, pudno. Ngamapi ang masapol ngay nga ichismis na. Ikumpara na idibado na branded kan nangina. Kasta nga minti ugali da dya tao. Mas dawak no apay nga imbutos yo a presidente yo. Nagsakit nga ron tinakam ko lang kay. Siyak pa'y ti pinaglinis na ijay Jim. Pinagbunag nakpay iti tugtugaw. Ita, ichismis nakpay lang. Iso asaan arumbang ada dya ti presidente yo takas dya da dya tao. Makitak lang ang kumprontarag. Oops, sanay. Day talaki din nagbasit abanak ti pang kumpruntaram ken kuana. Kasano, maruam matan. Saan anak kontento nga uyaw nak? Ichismis nakpay lang. Idi pa'y akas na ti ugali na. Baybayamon. Ketap no mayaw awan ti rurod mo. Intakid ag puros iti bunga tinateng taamula ta iji bangkag. Ah, nagbunga dan aya. Nagado ti bunga da. Mabalin mo nga ilako ti bunga dagiti tarong ken okra. Ay, uwan man kit dila kay. Imbag lang nga igatang iti bagas. Ala karod, intan. Di mo sayangan ti oras mo makiapa ka dagita a klase ti tattao. Nay, anya day talakom istilang. Natang nana, gumatang ka. Kapuros da gito eh. Kat no agodong ako maagumatang iti natang asidaan may. Nan, kita agman dagiti lakaw, tagumatang ak. Ay, wala na. Umayo kitaan, oh. Nay, dagayam mula yu anatang. Ay na, pag tintinulungan mikin nila kay kung agmula itinatang nana. Ay kat, naglawa di taltalon yaw. Sa bali pa'y aday jay nana. Kasapulan mi ti agmula-mula, tapno adda pagadal dagiti ubing. Ay wala, ta naggraduaron jay inaunayo iti high school. Agis eskwela iti universidad iti ili nana. Mangalala iti nursing. Ay na, imbag kaman tadan kolehium. Amam, di may isang anak ni Vivian. Problema na, ta maibarbarkada. Ay, kaasimot na. Nagsabat kami laang itay kin ni Vivian. Mapanmanin kano ijay police station. Tay naristo da di anak na. Ta nagiinom da idi rabi Ket teenager pa'y laang. Mala, gatang nga rodan da ito'y sitaw kentarong asagay sarpat. Manuamay dagitaw. Lakay, nalakok amin dagiti natin. Ado pa'y tagbirbiro. Ay ket mapantag puros ah. Ay, ungayam, kaasimat ni Vivian.
Apay, ano? Inarestar ka no dagiti pulis di anak na. Kita man data. Kunamlan asino nga agsasao. Uyaw-uyawin na ka nga ukay ti badaw. Ang kitam ti dagda. Di na pa'y maurnos. Ay, wen nga ron. Anya laki din na klase ti panunot nga minta da kani Vivian. Kaslawan manaknakam na. Nay, mapan kakadimanan agpuros iti bunga ti mulam anatang istileng. Wala na, punwak man day ti basket ko. Tadda manen ilakok. Mala, ireserbaan nakman nga rod iti sitaw ken ukra. Ay, wala na. Idagas kong tulatan dito balayo inton madamdama. Unang lalo asino? Udno, ba't ang kita rin kila kay abungal? Nay, addan samot kaapa ni Vivian. Di samot balasang akaaruba danana. Sige, ibarangay naklaang. Saan na ka mabulang? Si Kanto ba'y ibabalo? Ay, may kamanungatan day ta akin na apa nanana. Ay na, apaon na amin agagayom na. Ireklamo damanan kat kaasi mo. Kastamot nga minti ugali na. Rumbeng ka nga mapitisyonan day ta Vivian tapno pumanawan dito lugar tayaw. Nay, apay anak ko na yun day tata. Kano panggulaw. Pakibiyangan na amin adi mga anaw. Isungarod nga ado ti kaapa na tata. Kunam lamon no ba nang. Pada mo ila marigrig at ti panagbiag na. Ay, isungarod ti ibagbaga kan di bakit ko adinan tutupan. Kano inreklamo naman ay. Ang sasango naman na di barangay hall tayong chismis na di kaaruba na anak itaray. Awan lang imin nga tayo ti sabali amaramid na. No saan nga agchismes tata. Kano yung sinagayam di asawanan. Ay, isumula dyan makitkitan di soldado nga asawa na tata. Insina dan atakas na ti ugali na. Ay, diyak mga ming pakibibiyangan ti panagbiag na. Tadumot ti as-asikasunli ka ni bakit kaw. Awan panawon mi ang makibiyang iti biyag ti makinbiyag. Anya ti urayam dito, inana? Ni istiling man, tadaim pa reserbak anatang. Aglakla ko itinatang ni Istileng. Wen, mula dakin nila kay na. Gumatang kamag. Ay, nanana, napunno jay ref me iti karkar na eh. Saan mi pa amasid sinano maminsan? Iso nga ibalbal lang me. Ay na, kat no nagngina ti karnay. Saan akaya dagiti anak ko tinatang? Agungot da, no agidasarak itinatang. Kano na sustansya tinatang. Ay na, oray siya, dak kaya tinatang nana. No agluto ak itinatang, mas ad-ado ti karnina. Isumit lagayam alumuklukmag ka. Nalukmag ka di unayan, nana. Katuan, saan mat akas ta ti pamagimiday? Ay na, nakabut-butang tilumukmag. Delikadaw ti mahay blood. Nateng manen ti sidaan. Mayat tinatang asidaan. Numalpas tayo amangan, mapanak tuman makimiting di ta organisasyon mi. At dakit na damag ko, asukatan da kano ni Vivian kas presidente. Apay ngay? Di kano nga min ugali na anauyaw. Managtagibasit itipada na tao. Man nakiapa, kan managchismis. Di tatiga po na no apay asukatan dan. Asino nga iti isukat da? Ay kat agbubutos kami, Ibutos yun dyan nasaya ati ugali na. Saan nga min anasaya at yung presidente yaw? Dakas kat tigalad na. Masapa ak amapan, tasyak manen ti mangyurnos kadagiti tugaw. Ken aglinis iti gym apag mimitingan may. Ni, sika ka na yun? Apayawan sa bahalin aya ang mga ramid kadagita? Desididaw dagiti miyembro iti organisasyon asukatan ni Vivian kas presidentay. Ay, kaasimat anana. Manginominita kmet Asino nga iti inominatyo nana? Sika, istileng. Ala, di nakman angawin iti kasta nana.
Apay, agang angawa kaya. Napagnunumuan men kadagiti miyembro, asika ti ibutos me. Ni, apay ngay asyak nana. Ay, nasaya at gayam ti ugalay. Saan akas kin ni Vivian? Kasanungay nana, ano awan mang ibutos kanyak? Basta, ibutos ka. Amom ka di ani misis mo ti baro a presidente ti organisasyon dagiti babae di ti lugar tayaw. Anya? Kasano na pasamak day tata? Ay na nagapuwak ijay-jay. Kinitak ti mapaspasamak ket ay. Ay na. Kasta launa iti ragsak dagiti members. Nabayag gaya man na plano da sukatan ni Bibian. Ay maragsakan ak ano ni misis ko ti imbutos da tata. Uray nga men di bakit ko am miyembraw ke binagaak. Ano magpili da iti presidentay. Pilyen da di nasaya at ti ugali na. Ket dayta ni Istiling. Nasaya at ano kasta? Kahit kasano ngayon ita ni Vivian? Awan maaramidan na tadi damutin kayat. Aga-agaw ka iti posisyon. Idarum kayo amin. Ni, nabartag ka mat, Vivian. Sana ka nabartag. Kaya't mo ta ipungot-pungot ka. Kunamlan o sino ka? Puro mat nga ukay-ukay ti ibadbadom. Mangayab kayo man iti tanaw, tanawain da ni Vivian, tanay, agwalwala matan dito'y James. Anya lakit din da ito'y a Vivian. Sanda ka lang aruden akayat. Ipilit mo pa ila ti bagay iti organisasyon. Mala pumanaw ka kidi dito yun. Ne, grabe na. Agam apay nga itakala. Ay na, naganasan mi matan tinagis istorya kini kumari Esther. Anya? Narabyan ka po iti ka istorya? Panunutan ko mamahit ang mabanbanog na tao iti trabaho. Sumangputak. Siya pa iti agluto iti makan. Anya kamatan magda. Mala, husto ka din lakay. Di kan agungot. I'm home now. Don't be mad. Hoy! Di nakmala iti pakasta-kastam si kamagda. Maminsan pa'y amarabyan ka gapo iti ka istorya. Danunan to dagiti lupot mo ijerwan. Makauray ka man. Ay, kasladyak meten makapangan gapo iti naamwa. Anya man ang tinasagap day talapayag mo. Maritis ka talaga. Ni Joyce kano, day anak ni Lindangay, aputot ni Guryong, nga apo ko ni Bakit Piling. Wine. Apay aya. Naibaga mo la amin ang takin, anak. Ngam di mo mo't naibaga no apay. Ay na, masikog ka numanin. Sabali ka numanin alalaki tinakasikog kan kwa na. Saan ka no ate asawa na? Anya, sigurado ka iti day tang ibagbaga magda. Inton kwan, ada nakangagkin ka, kaswanda ka. Ay nalakay pod no ti bagbaga. Kaano pa'y ayang at daindanon ko kan ka saan apod no? Agar aramid ka, inton kwan. May pasubukan. Pankampay nga umunan no pod no. Sana kasta? Gapulang tayong pagatipadam ang marites. Namatikan. Anya teramida. Apay day tatasa nga igam mo. Na, anya kumangay di agkapiak. Alangan mo. Saanan? Agkapi-kapi lang nga. Nakariing kan. Ket inkamanan ijayan dagiti katsismisam. Apaw, unay kamatan Carmelo aya. Kanayon ka marabyan ka po iti ka istorya yaw. Iso ang masapa ka langay. Iti kasta, masapa ka nga agawid. Ay nalakay, bigbigat sa uka sao. Kas kalamatan babae. Sa anak nga agsawa kastoy, no among kumamat ti aramidam. No among kumamat at trabahuan dagiti trabahong diti unag ti balay sakbay amapan ka makikaruba. Di ka pa'y nakainaw, nakalutaw, ngam adda ka ni Jai, imbang kamon ti istorya. Bigbigat ko naklangarudan. Ala, aglisi ka, tagkapea. Sa uka sao. Inton kwan, insuyat ko kanyang dahito kape. Ay nga, makapabusor dahito ugalim. Sige, gaya man ang Magda. Itaman pa nga imay ka dito'y balay mi.
Maboring nga rod ije balay ni. Iso nga mayak dito balay nyo. Kasta aya. Katwa na. Oh, anya nga deta pa ka kumikumam abuy-buyaan dita cellphone mo. Kwa. Sana ka guybuya. Agdengdeng ga iti drama. Drama? Wan! Among ka DJ drama ni Dan Mars iti YouTube. Jay anyalaki din ti title na. Ay na. Naadi kak ngaminan na dumdumngeg. Iso nga isulangin ti padpadaanak. Anya? Uy manang! Umay ka. Agtugaw ka niya bay ko. Hindi ka sumana o. Agdengeg ta iti drama. Sigurado magustuhan. Ay naapaw. Nagmayat met gayam ti agdengeg iti drama sika. Ano ngamin ayat ti expectation mo? Saan? Ay, nagmayat tupay. Mas may mayat man ano dumngeg kay tagmalmalem. Ngem, ti mapan ka makichismis iti uray asino dita. Anya? Kat, agpay sumiti bagbaga. Nagmayat ti agdengeg. Maliwliwa ka. Makaadal ka pay. Sa bagay matkit di Ang makadengeg ak kumamot no da cellphone ko. O di gumatang ka man. Iti kasta, makadengeg ka iti drama. Maka-Facebook ka pay. Unyag paiso anya. Iso nga gones. Bili ka na. Ang isuro na nga Facebook nga menjak mo. No problem. No makagatang ka, I will teach you how to Facebook. Ket, sa dino ngay man ti pagturungan dagiti saka mana Magda, di ka kadipay agawid? Saan pa'y? Inakman ijay tersina ni Maring Usepa. Alin? Mapan ka man makichismis? Di ka laki agawid din tayong kakagluti ti pangrabyan yo? Si kakit dimot. Mabiitak laang. Ay, makamuka. Makamuka noong tan nakamanin nila kay mo. Ne, awan ka di pa itinam, anak ko. Awan pa imat nga rutatan. Itay pa lang urayan mi. Ngamawan mat na sa mangpet. Ay, sigurado anapan man nakis istorya day jay. No saan nga ijayan na na Esther, ijayan na na piling. Una yung tinam. Ay na talagang sakas dyanan. Talaga di na maikat ikas dyan ko agali na. Chismusa talaga. Naggapo manan. Di tala ang lakay. Si kakit dimot. Sumungsungad akpay lang. Ngam agong ungot ka manan. Tanya ti kayat mo? Agpalakpakak ita sumangpet ka narabyan? Anya ka matay? Ay na, Carmelo ka talaga. Naglaka ka ama kaungungat. Husto ka din lakay. Addaak lang arudan. Agungot ka pay lang. Tapno amo man niya. Nasabat ko ni Manang Angie itay. Jacob sat ni Joyce. Kastaunay ti pungtot na ka. Saan mat gayam ang masikog nga ading na? Kita am day tang aramid mo. Saan mat apod no tinapan mo inwarwaras? Anya nga ita. Oho, agang angaw ka man ako nakon. Kasano asaan apot no? Kat nagdakkel jay tiyan ni Joyce. Dakkel ata na lukmag. Gapo ta na lukmag masikugan. Ay na, jak amo no nya ti aramid ka. Tano mabaliwam day tang ugalem. Oh, itaman pa yung adda ka dito ay nakaululiman. Kasla na unag ti pampanunutan. Pampanunuti nga rod lakay. Gumatangak man mo't iti cellphone ko. Cellphone? Wan, tapag dengdak man mo't iti drama. Kun pag Facebook ak mo't Anya? Wan lakay. Ay na, di ka kuman agunget. Pang-asim. Sa nabale. Ta saan mo't akwartam ti gatang ko no bilang laang. At damat kwarta ka na urnong ko iti pan nakilablabada. Makamo ka. Basta kwartam, tigatang mo. Saan na ti kwarta? Agur-urno nga, tapno ada aramatan tayo no kasjay ama irana nga awan trabaho. Sana paggatang iti cellphone. Nawatang. Nakaraglag kayo matitananang. Wan anak ko. Nakaragragsa ka. Gaputa nakagatang akon iti cellphone ko. Kasta ka di? Oh, kita am daytoy. Samsung ko naman. Ano yung ausaren?
Ay, kadwa na. Ang mukha, sakpay ti kunam. Sige man nga ron. Ah? Ay, kun naklaan anak ko. Mapanak pa ijay ayan ni bakla. Mapanak ag paisuro no kasano ti ag Facebook. Kano kasano asa pulang jay drama nga anya lakit din iti YouTube. Kastoy ni Manang Magda, ag friend request ka kadag iti tattao ngam amom. Iti kasta, adamat friends mo iti Facebook. Ha? Kasano? Anya nga itaramida. Ay na. Ano san nakadi nga isuro? Tadyak amo at talaga. Kastoy ni, pindutan dayta add friend. Ah, kasta? Ang em, dagiti tattao ngam amom ati pag add friend nam. Saan mo nga i-add friend ti mo am mo? Wano asino la dita? Wen, anya kalakit din. Ay na, anya kalaki din akong kunang. Inton kwan, maadal mo ton ti add friend request kada diti Arabo. Ay nako, narigatan. Anya? No, addan to ag parang dita cellphone mo, Juan Pedro accepted your friend request. Dayjay, ag friend kayon. Itay pa yada ita cellphone mo latan ti mingming ma. Ah? Kurang la maipigkat day tamatam dita cellphone mo. Kita nga ro dagito yung nag-friend request at taong didak pa yung inak-accept. Asino ko mga minti mayat amang acceptin ka. Nagalas mo ta ugalim. Ah? Anya ko mati connection di kinaalas ti ugalik iti pa nag-friend request ko. No di kakit maaga. Dumag ka. Iso adi da kay accept nga uray am da ka. Gaputa ti adday ti panunot da ket mga no ag friend request ka laeng. Tap no makitam dagiti post da. Tap no ada may chismis mo. Anya? Nagpaiso mo ti baga. Uray pag subli-subli di ta panunot mo. Anya? David, papanamaya. Tanakapulis ka. Adda na patag apapanak. Mapanak man pailaang iyay ayan ni bakla. Adda lamapan ko damagan kan kuana. Uray rabiin? Wen, mabiitak laeng. Agawid akmet la adagos. Anya lakit din aya. No awan kay ti usto nga oras ha? Wano may isang oras? Isara kung tiri daw. Makaammo kay ti pagturugam. Ay na, rab-rabihan ka imay ka manang Magda. Anyayang parikot mo? Ay na, imayang tadda ko madamago. Ibagamon? Dagiti ngamin nag-friend request sa katattao. Dagiti am mo. Aging gaita, didak pa ila in-accept. Day tala ti umay mo ibaga, rab-rabi. Ay, unay kan. Wen, iso lang ti umay ko ibagang. Asino nga minagiti nag-friend request sam adida ka pa in-accept? Asino kumapay ngay, no saan adagiti kakalugaran tayo, dagiti kakabagyak, kakabsat ko, kan dagiti ko kumare. Hay, iso siguro adida ka kayat nga i-accept. Gapo, tasaan na nasaya at ti ugalim. Ha? Anya ti kayat mo sawan? Tadamagang pailaeng. Kastoy ni, iso adida ka i-accept, ngamin nalabas ti kinachismosam. Siguro, pampanunutan da nga no i-accept da ka, amin ang makitam a post da, mapan mo i-chismis. Anya? Apay akas tati pa nagsinaay mo. Nasakit na giniimbagakin ka? Saan mo't? Pampanunutek lang, nga agpada kayo iti na ibagakin ni Carmelo. Anya? Kaya't mo asawan, imbagamit lakan ka ti asawam, achismosa ka, iso nga awan ti mayat ang makifriend kan ka iti Facebook? Wen, kastamot lang timbaga na kanya. Ano pa ginagawa mo, girl? Magbago ka na. At sa ganun, may mag-a-accept sa'yo sa Facebook. Itamang pahinga da ka dito balay. Sikan Magda? Ha? Imbag tada ka dito Saan ka manin anapan ija ayan da na Esther ang makichismis? Saanin lakay? Dito yakon balay. Jakon kaya't yumapan makichismis. Uy,
Himala. Kun agbalbaliwak mo dun. Ngamin, awan mo timayat ang maki-friend kanyak iti Facebook. Ngamin, amin ang makaam-am mo kanyak. Kat am-am mo da, gapo iti kinachismosa. Isong agbalbaliwak kung lakay. Ay kahit nagmayatan na denggan bakit? Nukas tang agbalbaliwan. Kung lakay, pudno ti ibagbagak. Agbalbaliwak kung. Friend request lagayam ti makapagbalbaliw kin ka. Iti kinachismusam. Kung lakay, ngam di mo kumamot ulit-ulitan ang ibagbagak. Ngamin, nakababain. Ay na, saan anak ka ba ti panagbalbaliw? Ala, sabay na ko ma. Dagtul-tuloy yan, ti panagbalbaliw mo. Wala kay. Promise, ikarit data. Orlando, sigamot gayam, anya tigatangab. Ha? Ay, kwa. Sana ka gumatang nana. Umutang ako ma. Aniya, bigbigat pa ila ang umutang ka manan. Di ka kadiman na nakan nana. Bayadak to mo. Ila nga pa man nga dakwartak. Ala, pangasiyo ko ma. Tapautangan na. Di tuyak ka gumatgatang kay. Sige, anya ti utang maya. Umutang ako. May ti talo at ubay to nana. Aniya, tubay to. Ay unay kanlando. Bigbigat pa ilaang. Ngam tubay tukit din, di umay mo utangan. Ina namay. Kasladya mo bayaran yo. Alan na. Yagyan tatubay itong utangan ko. Ay nalando, imbes amakan ti utangam. Tadamot isang put mo kininanang mo. Ngam saan mo tara? Ay una yun aya. Awanin ta dupe asa unana oh. Yagyo ki idayin tanay. Kasla na magaan mo tinday to karabukob ko. Dua lang aldawa sa anak-anak karaman ti anak na magamot ti. Anya? Ni, sika maganti masabat ko parilandaw. Bigbigat pa ilang, nakainom ka manan. Ha? Wine, siya nga raw. Apay anya ti problema maya. Nung siya ti masaba mau. Kanina niya kumano nakainumak. Nya ka ti bibiyang mau. Ay, awam ba eh. Bagaklaan, sika mo. Nasayano kasta. Kung nakanuod na pari ko mau. Tano ka, rugyantan nga dinanap mo isaw. Oh. Ni, apa na? Amaw, pari pandaw. Siyak, ti kauyungan dito lugar tayaw. Siyak lang, ti pagbubungan dagiti adwa tattaw. Ah. Ngamain. Ha, makita may, dakal ti pamagay. Anya? Ken amaw, nuad da tao at danugay. Makaturog iti makabulan, oh. Ay, una yan, pare. Ay, puno ti bagbagak. Iso ano di mo kaya't ang maturog ti makabulan. Di ka agkam-kamalay, ngagsao kontra kanyak. Mawatam, ha? Anya? Kasta ti imbaga nilando kan kalakay? Wayne, dakla pang panunutan na nakakaasinubilang lain. Isuki din tinanog ko. Kaya muna siguro, kabutan ko. Gaputa dakkel ti pamagina. Sakit din ti butbut ngin na. Ala, bay amon. Talaga akas di ti ugali na dayjay. Lastog na amin alastog. Kunamlan kabalan namin at tao dito lugar tayo. Sana bale, at dandula ta matumpungan na dayjay akatapat na. Saan nga amin nga aldaw kat kukwa na, tandaanam day talakay. Sa bagay, huwag matkid eh. Sabay lang kung matakas ta. Barang isunton ti pagnakman na. Napalalo na iti kinalastog na kahit. Ala, uston. Umay kakit din, intay uji kusina. Mangantayon. Wan na, kasta ka no timbaga na kinilakay ko, di na minsan ang nagsabat tayo di kalsada. Anya? Nalabas mo ti kasday nga ugali ti anak yun, nana. Bagbagaan nyo kumamot. Ang mga ni makatumpong to ti tao na uyuyong pa'y ngam iso. Narigatan. Ala, bay ang Gina, kasaritak taw ti anak ko. Wan na, iti kasta, saan nga amin a tao, kat kasday ti aramidan na. Inton kwan, iso lang araw, ti dinanog da.
Napangaasim ka di anak ka. Saan ko maakas tatir aramidem? Ngamen ang mga nututupanda ka, narigaten. Ay na, sa anak ka mabutang nanang. Kita nyo mamuna ito bagay. Nagdadakkal, oh. Sakti kadakkalan iti pamagay dito lugar tayaw, oh. Anya, Iso masiguradaw nga amin na tao. Mabutang na kanyak. anya. Amo yun nanang, mapanak iti paskay. No damadanong ko agrupo iti lalakay nga ginam. Arasas ko pa ilang nga, kagpapanaulan. Ngamay, mabutang na kanyak, Ay oh. unay kanlan daw. Napalaluan ka manen, anak ko. Ay napudnaw, ti bagbaga nanang. Kamay sa, amaw na kiti tattao, ano adadanogay. Ay, makaturog, ay iti makabulan. Wino nasurok pa'y. Iso asyak ti aray dito yung lugar tayaw, oh. Tandaan na nyo na ita, nanang. Naglastog mo tanday day alando. Nugas ta ti imbaga na kinilakay mo, Gina. Aywan na. Uray sakot maasarakat. Nalabos a kinalastog. Ala, bayan tayo lata. Amin a kinalastog at pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayjay a kinalastog? Ay na, sapay la kumata makatumpong to dayjay timang bitog kan kwa na. Tap naman agnakam amaming pinsan. Adan to, Gina. Adan to. Don't worry. Nasaya at nakita ka mutla ang landaw. Ha? Nanamar ka? Ay na, pangaasim ka day tabayadam sa inutang mo at alo at ubay to. Nabayag day dayan, 2 a bulan. Ninanamoy. Pangaasim, awan ti adwa sao. Bayadam kumamot tada inayon ko nga igatang ko itilakaw. Anya kay mo tinayan, anak. Di kay makaururay, oh. Kasla kay mula di nga bayadan mo. Bayadak to ka day. Uray times 2 at ibayag ko. Aniya, tasikapay ti alaganas na ang makaugat. Halaos taon, di kay sawasaw, oh. Ang mga nod na makangag. Di yo ibaga, di nakabutang, nana. Amin natatao dito lugar tayaw. Agbutang na kanyak. Iso nga imposible, di kay kayagiyag no sakti makaungay. Naglastog mo na jalan doon, nukas na timbaga na king ka. Uwan nga raud. Ay, di mo pala sinipat ti awanan bain, marwam. Adan tuwal daw na dayday. Saan pa nga ita? Nagbastos a lalaki? Ay, Kunamlano ka ba ulan na amin na tattao? dahita ka no ti sang kaibaga na iti kaadwan. Nga isula ka no ti kabuting ti tattao di tao. Gapo iti kinadakkel ti pambagina. Inton kwan? Isula nga raw di binugbog na. Awan na talaga babae na dayday nga anak ni Bitang. Payman. Siyak man, timang plano iti pagnakpan na. Aniya? Ne, apay, di ka kadipay mapanijay laod italakay. Ha? Katoy na ti bisperas ti kasardaan ton kanlani. Ay, wala niya. Mapan kamot ag parang nakababain. Sapay aggayam kayo kini Anton. Jak sa mapanan bakit? Oh, taapay. Katawan mo't pakakumikumam ita. Wen, hanggang pampanunutek lang amin. Sigurado nga dahil nilan daw. Sigurado, ngay sumanan ti are-are. Saan nga iso ti makagapot at no saan ka amapan? Sa bagay. Mala, mapanak nga raw. Ay na, nasaya tayo may kapandong. Aywan tata. Imbag nga raw tayo palagip ni bakat ka. Nalipatak nga itati bisperas ti kasarda parian to. Wayne. Ay, pandong, makita ti makikita. Ha? Makita nilandaw nakaturog iti sirok ti kayaw. Kasta unay ti barte na. Basta ka di tata? Wayne, ngamin, ideal daw pa ilang rugi natin minom. Agpapaanawa ito iti salunan. Tunggal ada tukar, isaw ti anda iti tenga. Anya? Ada na panunot ko nga aramidin ta. Anya day tata? Hey, ikatenta ti pagan anay nilandaw. Ikatenta ti kaus na. Ha? Sana balay, sana makapuot na jay. Ngamin, nalaos ti bartek na.
Ikatintaben, awan di ba kita? Heh, kita man nagkurdi pa lang tikinalastog na tataw. Wala niya, tata. Uray siya akong timangikat iti kawas na. Sakbay nga agawid na, tata. Sige, sige. Ngem alam ti kawas na. Di mo iba't bati iti abay na. Iti kasta, agawid nga 1 pulos kawas na. Abay ay, awa magkawas ka. Asino tinangarami kanya kiti kastoy ay? Asino ka tati naglapos ko pa na? Tawanan ba yun ang nangaramid king ko iti kasta, paray? Di na pusan ta kamatay. Ay, nakababay mo tenyo. Awan na pulos ti kawas ka. Ay, pangasiyaw, tagkinam kayaw. Tanay tumakdera. Ay, aabot ka na daw. Unayam, nakababain ka na giti tao, paray. Ibagada nga awan kawas dinalastog ka tao. Na, apayan lang daw. Pulos mo't nga awan kawas mo na nakaw. Ay, inig ka damot ti pagananay ko iya kasaran. Nanang. Ay, mamok lang no sino tinangaramig kanya ti kastoy. Talaga nga irisag ti rupa na. Anya, Ay, mababay na ko ni ti kastaunay nanang. Ay, sapay na gado atao iya kasaran. Ado ti babalasa nga nakakita kanya. anya. Ay, kastaunay, abartek ko nga may. Ngam no nausawa nak anamin pinsan. Gapo iti kastoy nga inarabid da. Ay, yagsagana da kanyak no sino da. Anya. Kita ekmano niya ti maaramidan day jalan daw. No di pa ila nagpatingga ti lastog na. Wen nga ron, tata. Bareng ano iso ti pagnakman na. Bareng may kat nanti kinalastog na. Huwag nga rin. Ura siya kay di magustuhan ti kinalastog na. No di pa nagkunana kakabalan na amin na tao. Ay, wrong. Kita ante tata. No adda pay rupa na nga agsublin ton bigat iti kasaran. Ay na, saanan nga agsubli day jay. Amo ka mabainain. Ay, sapay la kumarod takasta tata. Anya, kasta di naramid yung kinilando, lakay? Wen, linapusan may. Awan imbati mi akawas na. Iso ang nagawid, alam mo lamaw. Katkatawan, nagiti tattao, makakikita kan kwa na. Anya? Wen, ado, ti gumurgura iti ugali dahi jalan do. Iso pagkakatawan da, iti awan kawas na. Kastaw na iti pungtot na ah. Sa bagay matkit di ah. Barang iti dayta nga inaramid jo, kat masurusuro na ti agbain iti pada na atao. Makapaalak ni Lando. Apag iso ama pa nakagpakan iti aso. Napalabas ko nga awan kawas na. Ay, kasta. Talyaw at talyaw no ada makakita kan kuana. Kasta ya. Wan, dinamag ko no asino tinang labos kan kuana. Nga magsasauak pay laang. Pinanawan na kaun. Kustula day jay nga inaramid na kenkwana. Katuan, tapno agnakama. Anya ti amu tayo. No isukit din ti pagpatinggaan ti kinalastog na. Day, lando anak kaw. Apayan. Madlaw ko kat kasla di ka matrumrumwarang. Nanang? Kasla saan ka pa yun amapan makiin-inom kadagiti gagayumaw. Ay, yak kaya tayo nanang. Yak kaya tayo, di mapan makiinom ito ura asino, di ta? Anya, Ay, ang mga numauli man hindi kasi iti inaramid da kanya kaya kasaran. Nga ilik ka, dadagiti pagan anay ikaw. Nagiti awanan bay na nangaramid ah. anya. Iti ka ano man nanang. Ya ako naginom talaga. Kaya't mo asawan. Dayjay lagayam ti makapasardan iti kinalastog maw anak kaw. Ha? Ay, nakababay man nanang. Kaslastan ah. Anya. Ay, pagyamanak nga rod dagiti nangaramid kan ka iti kasta anak kaw. Ngamain, gapo iti dayta. Napanunot mo ti agbalbalay.